Ngayikhetha inkosi yamanga. Amen. In the thank you room. Uthumame uthi ngangikhona ubaba mkhulu ngenye imini efike eMpuza uthi lapha eMpuza wafike wakhomba indawo wathi mbanene la kukhona izinto ezagqitshwa la igqitshwa indoda ethile isabukuphelela imalasi kwembiwa ngempela zaphuma lezo zinja uthi umame yena owayiphekela lezi zinja eMpuza ayonkosi amen uthi baba ngenye imini batabami anizange nibone lutho uthi ngenye imini ngangiseThekwini idonsa unisho uthi ngezwa ukukhulunywa kuthiwe khona indoda ezofika lapha izobhabhadisa uthi yaqhamuka ehlabeni iphikelele ebhishi front ngale uthi ngempela kwakunyakaza isihlahla uthi yafike yema yalubuka ulwandle uthi yangena phakathi uthi ulwandle lwaceba lathi uthi yangena uthi amanzi athi mayifika la isifuba uthi yaphakamisa isandla lathulula uthi wababiza abantu wathi abese abantu besaba amanzi ungena waphuma wahamba wabalanda ngaphandle ezobafaka phakathi obaphathisa ozobaqeda amen uthi ngabuka ngathi le ndoda injani uthi ngemini ulwandle khona ebhishi front uthi izitezi zonke ezisebhishi uthi amanzi ayengene ngamawindi uthi kwakhulunywa kwathiwa kuzokwenziwa njani uthi waqhamuka intombazana kuthiwe ngekwaJames Brown yathi akubiza umuntu owabhabhadisa lapha elwandle uthi ngempela kwakhulunywa wafuna uJan Dube wamfuna uShembe wamfuna waze wamthola uthi-ke ubaba ngingakakholwa ngaleso sikhathi uthi kodwa ngathi angibe khona uthi wafika uShembe uthi wabamba ubhoko welumisa kabili uthi waphusha amanzi wathi hlehla ehamba nawo ethi hlehla wahlehlisa amanzi wahlehlisa azafika lapha amanzi khona uthi wafika wahloma ubhoko wathi sanibeka lapha sinobaba ubani owathi dlulani lapha esanibeka khona sinobaba maningi amanzi inkosi yami amen